wa TV sto murunzi nakutangira wasiba kurunzi eshaha zaba ibiri zecuro neshaha eyamakuru agacencwire kandi rizuba nizuba ryo kubanza ibiro bibiri byo kwezi kwa kashatu omwaka gw'2026 makuru urukuzaga kuseho nda Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian ogunobo rumi orwo bonero twagatandikiraho omubwijwire abakuru okurwa mu office ya Karishorisho erizuba bakwata abakozi mukaga ba government na namukuru w'ekitongore cha Hama Consult Company Limited babiro babuzamisho okurwa mu cange cha Kigezi ahabwo bushomankuzi na no koresa office zabo kubi abakozi aba bakwaturwa mu kikwekweto ecaba cebembirwe n'urini Nsungwa IGG owa Kigezi region omu district ya Rubanda omukasheshekeri izuba abakuru mu office ya Karishorisho bacero mu district ya Rubanda nokwekwata abantu mukaga bona bashangwa mu rukiko urwaba rwesurwe RDC Eric Sewandigi hamwe na DC wa district ya Rubanda. Abakozi ba Rubanda district abakwatwa n'ikigambwa ngo rwagati yo kwezi ko kubanzana no kwa kashatu umwaka gw'2023 nibwo biba sente za government ezabiri zigenderiro kozesebwe emirimo omu kitongore cy'ebyobuhinzi abakozi 8 nibakora district ya Rubanda kandi omwe mukuru w'ekitongore cya Hama Consults Company Limited we yakwaturwa mu district ya Rukunziri fayire tuyireho myaka ibiri abayigije bari kwicondozaho tukabahereza gapsezo myaka ibiri nyuma twabaureka sente which was bazikosa kurungi so wagigi yaheza fayiro yabo bakarupisi babakwata bona. I think the district neza kuri coveringa sente zibuzire mu supply na supply ni maya nabone baza kumutunga baheza kumutunga nawe ibintu ibintu kusupplyingwa nibiza kusupplyingwa then bikore mbere mu yajo abakwatwa ne senior treasurer Steven Oburegeya mukuru w'iby'imishuburo n'ingash production officer Benon Kahanji former assistant inventory management officer Owen Athaire umuhwezi wa mukuru w'iby'ubuhinzi Wilson Kwizera na Pamela Musimenta na nabandi Steven Oburegeya na Benon Kahanji nibagambwa kuba baburizeho miliyoni 58,523 6 stars ahabwe na Owen Athaire nikigambwa kuba batwire miliyoni 9,589 Wilson Kwizera akakwatanisa na Benon Kahanji babuzaho miliyoni 9,589 Gerard Sibomana na Peter Turnayo nibagambwa kuba bakatwara miliyoni 9,589 bona hamwe nibagambwa kuba bayibire miliyoni 5,689 kanana na Rwenda tukute abantu okuva Rubanda abakozi ba government mukaga tubadde twagala 8 ababiri nabo tugenda bafuna abantu abo bona bava mu kuliko district production officer kuliko abakola mu office y'ebyensimbi finance mulimu abakola mu agriculture extension and production office ebyobulimi kakati emisango ejo waliyo n'omulala contractor abadde ku charge sheet eno naye tumukute okuva Rukunjiri district Noweri Nsubuga nagira ngo bona bakwatwa batwarwa Kampala okutibwa mu koti y'obushomankuzi n'ingash anti-corruption court kakati emisango eno je kusiza ku bulyake obuli bw'enguzi okubba sente z'omuwi wa government kakati tuba tute Kampala bagenda kutwalibwa mu court kusinzira musawa eziragirwa omuntu aberenga amaze okubeera mu court sigenda kwogera bingi ku musango guno kuba kati guli mu court amakuru agagasha kwa Nelson Ahimbisubwe webare Nelson Ahimbisubwe twagumizamo n'amakuru abashoma babiri abari kutekatekwaho okuba batwire nibiba abantu aho mu Rurembo orwambara ekire cyabushesheri izuba bakwasurwe kandi babatera baferaho aba batwire nibakozese muhoro emitehimbwa na pavers okutera abantu bati bakabibaho ebintu byabo kandi bashangwa na n'umuhoro
Abaturo mu rurembo mbarra batwira habuzoramisho bwayima yo kunyangaraza bw'abashuma abarukoze muhoro obutehimbwa na za pevazi okubiba kandi bakabasiga babafutaza nangwa n'abandi bakitu omubisurwe omwe kwatirwa mu Rukatete Central kandi ndijo yakwatirwa Karugangama abandi biruka bayishirika konke Sande hwire ino ndijo babire batira mu Rukatete noyiza oriya kigere barinka bashatu omwe kurete nyuma oriza kureta omisho babana bakutangatanga bakwata bakutera aha hanu yizwa hataka hwire ne wiki batemiraho mushija bamutira umuhoro gwaha bamutemana nogo mukono bamutwara sente kandi bakabamutwara isimu akacwe kaka kabire kari abasumane binji biza na group yabo ni bine group mpango teka wireyo bakutahira bine bintu bibakozesa kuhendo ebinyoro bakusanga no munzu oyi namaduka abamaduka batene maduka abemizigo twena batahira kandi bine mihoro bakutahira ino muhoro twene cyo kubakora uriya tukatu n'abapeva tukubashanga umuhanda kunkata bemihoro mbo bagarukire so otherwise turi kubiyo Katete umushumari yaho umushumari injire niba turaza he turana tureba nabo tukubyama ogama ka polisi bo bapolisi bakora ibyabo bakufahanshonga zitu nk'abandi nabo cyumvatisha banka government etuyambe akurugire bise tukubwana n'abashumari bateganisa munonga omwe mu bashuma oyitirwa mu Rukatete Central yashangwa ino muhoro so abataka kureba kwecha bakutanika kwita abantu aba kugira no kuruha kwa mani so sababu government tuyambari yeki kugira okurga umukumi na komo kuguhire abasibe bona yayibona bakose bakatwara cyamugorani ate bariyo no bagaruka mwene he bagarukire batandikira ayo bakomeye hato mu bwire bwe Sande moyonka abantu abarukika mukaga nubo bisurwe ekiri kumanisa ngo hihi burukiro mu rurembo mbarra nibitera mu muntu kabanza pevas era abantu pevas kandi hati batuye mu bya nabwo cyosaba teza abantu muranga tugezeho okwekuma imikingire yitu imitamburire yitu na no kugezaho kuma obwire cyirite kumara gutambura buri hamwe baje kuma polisi basitamire hamwe baguma mutawuno ho katubakuza mu rubaju abashima bisurwe bashanjirwe batine birukubagambaho kandi bwahate bibiri yabo eriyo mukabafu ahirwa rukeri yambara han polisi yaye na kugamba nitwe bice bagira ngo bagumiza muno kucondoza gasha kwa Elias Rutugusa kare na nyago ninye nagakurundanira kandi tujagomezamo okura television zibyo kwirinda aho mu rurembo urwambara twagumizamo n'amakuru government etandikireho okuzitera emyanya erikwenda kutebwamo enkora yo kushikera emisiri eyamatanda irrigation project mu district ya Kanungu nko muringo gumwe ogwo kurwanisa cyanda na no kongera ahamasharura Orukura abakozi awe Abdara yahabara abantu abashashirwe sente z'enshumbushano konkabare mwiro mwitakere kuza kuba mu irrigation project ngo bazakorwa nko kwa mateka garukuragira. We are ready to handle anybody who was compensated and has deliberately refused to vacate the land for the progress of the program of the project. Jagala kweva za chairman 3 already they said they want to take legal action against whoever that is actually sabotaging the program. But it is okay. You can take that step. All I think is that after demarcation, I don't think there will be noise. Okurigira arikamusimero no mushuganisa abantu na government mu kitongore cy'amizi n'entura nagerango imyanye kwasirweho harimo mwiga ibarya Rwendahi na Nyakarambo mugombora ya Cyanda endije ni Nyakishojo Nyaruhanga Mutojo na Ibumbwa mugombora ya Katete n'ecyaro cya Kanyungusi omugombora ya Kanyantorogo gambira abantu rushanju 82 report yitu tukajikora twatanise na pipe mpango ya main pipeline so aho yakola abantu rushanju 82 konka hano yawo turi damu n'abantu 5 ana na 2
Mukuru w'entebe ya Kashato Mugombora ya Chanda Davis Asima yasima government okubateekateekaho hanyuma y'enjare yabireho emyaka y'enyima kandi eyaberi pledge ya President Museveni ahanyuma y'abantu b'eyingi ba Kanungu district okutera omuranga ninga okutera orwali ahabw'enjara eyabiremo so bwana kawo ngenda kusima government abebembezi nibajangwa abatura batandikire kuteganisa government omukombeka irrigation scheme egi nuko kuhabura ngu project egi nibeizire kuhera mu kushikera emisiri no kwongera emisharuro mu district ya Kanungu teri yaba World Bank hago kuba washikera emisiri yawe kera ni wari kuganyigwamo ni twabali hale tutine irrigation tuganyigwamo hati wale tentondore chini bazihaka bale ni bazihaka sese ashizaruga chanda ni mamuferirwe ki okuzitira itaka ryakwasirwe kutandikira riba rya Seru ahitaka ryabire ryagati y'abahara bamugenzi Brance bamuturaki Tsime Joy Christine hamwe na Anna Chahamutima gasha kwa Hweza Wilfred webare Hweza Wilfred umudumizi w'amahega hitaka Lieutenant General Kayanja Muhanga yagaruka yahamza abantu omucange cya Rwenzori ku abazahambuki ba Allied Defense Forces ADF babamaziramani kandi ngubwa hati tibine nshonga yuna eyokutina ebi yabigambira mu district ya Kabarore. Omudumizi w'amahega hitaka Lieutenant General Kayanja Muhanga okuhamya abantu ADF tekinemani Nobya bari omugenyi mukuru ahakora byahabeji abatwene begesibwa ahacyo kundi hangari yabo na patriotism ahacicwamba technical college telling people to bomb Kampala, bomb here, throw a bomb here and there. 5 years down the road, they are deep in Congo running like many of their commanders were killed, foreign fighters and all that. So they are no longer the ADF, aka ISCAP, is no longer a threat to this country. I can assure you. They will not come back here. Everything they have tried, no one has gone back. Ogunagiranga abantu mu ihangari ya Kongo bakagaruka mu makagabo amashomero amakanisa n'amarwaro gigura ahabwo businjiburu. In the DRC, schools have opened again. People have gone back to their farms in Eastern DRC. Those refugees we had inside here, most of them have gone back. Churches have opened. A lot of successes there. District ya Kabarore abazambushi ba ADF nibijuka munonga ubatahirira itendekero rya Chamba Technical College bakaritaho umuriro ahabiro 8 kwezi kwa mukaga umwaka gwa 1998. Ekikorwa eki kikasigabe gikinana bafire kandi abantu bari kurenga murigana batwirwa bazahambucyaba. As we talk about the ADF, I request that we all stand up in remembrance of our students here who were brutally murdered by these terrorists from Eastern DRC. A moment of silence. Enshumi nshahingwire mukuru wihanga karagira ngo abantu abafeyirwa abantu babo omukikorwe cyabira hitendekereri bashumbushubwe. Richard Rwabuhinga uri mukuru wa district ya Kabarore najyangu naba batirwa bazahambuki konka bakije bakatorokayo nabo bine kutekatekwa ho government. However, we note, chief guest, that there are those children who were abducted and cannot be accounted for. There are those who escaped from the bush and some of them came back with guns and handed them over to UPDF. And some of them have never lived very normal lives because of the trauma they got as a result of that attack. I do appeal through you, sir, to the Commander-in-Chief and the President of this country to also consider these students, the survivors of the inferno, especially those who still live. Muhanga hona ya shababeji abahizo kutende kwa omya patriotism okora cyona kiri kubasika okureba ngo bakundi ihanga ryabo gacoka juna nsingwire.
webare Jonan Tsingwiro umurebe witu wa TV Sto Murungi ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na kutorana kureba TV West Studio mu makuru agacencwire konka twaza kubanza tumureho tugaruka n'amakuru agandi yo bwegese mwena bazira bakundera ninga bakorera TV nyinguriza bazira mbatayi banje kugira ngo umwana yaza kuzayishomera orenga byo neva kwitaka ishomera nga sikuru kame zona zine medical form feeling ijene yo kubanza na hebinde bakubambira muka za pepa ebeyerezo stationary army bitabo obucumu na nobundi umuntu first aid ushanga umwana naenda kuka mkobo object abukushara no naenda za toothpaste ngomba zibone ino brush za mene zona bashemekwa yono kali mjona wampaka njira kuja muyaza kwa kule ishomero atabura kweza mino kanda mino gutarwara atabura brushinga ukashanga kandi yatanje kunyukira kane ningo tashanga atine bitabo kana katanka kwibyo by'abandi ninga twamuhaka cuma katanga kwibyo w'abandi so mwembahe byona kugira ngo umwana nawe yayishomero ataza kwetenga a concentrating ashome afune fasibrod ubwo bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegeze Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukwereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms is self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Evrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evrin Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bicira kubi abo bashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza moto katukazishashura bwanyuma mwami wanje
Abwa chita kushashura ntukozesa momo. No tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi. Konka nabwo no basa kushabaroni ya fees. Obwe n'amashomera gacejumbire ndige basa kwangura school van. Namazima singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Reka nkwanjurira Ibanda Secondary School. Ibanda Secondary School ni ishomero ry'abojo erukushangwa Kagongo Division Ibanda Municipality. Rirya hamusingirwe Kereziya kandi ryebemberwa abanyadini aba Brothers of Christian Instruction. Nitwebembezo kutina ruhanga okubaje kwa beji ebyo bwegese ni class ya higuru kandi ombye mzano tino rukutwingana. Nitsima bazire abeji abegesa nabebembezi bishomereri abo kora kurunje bigezo ebyihanga buri mwaka. Okwika harengo rwihanga ombye mzano nka football, volleyball, chess na basketball kandi bakayikana harengo rwa East Africa ombya debate. Nitsima old boys ahabo kukunda no kuhagira ishomero bakatwombekere cyayi cyo murembe kandi ntubakira habo byemzano yabo eri kuza kuhendera ishomere birabiro na kimwe kwa kasha 2026 turiyo ntitebekanisa kuja kuze myaka nkaga kwihishomere ritandika ronchi nebiri 12 omukwa mukaga 2026 ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubona konka mwami mazumo rya hano baryo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano ejo kamufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze bina ko kishahe mu ito twe tuyo ntuno diplomat akatuka kanusira hanga waje tukanyiha bambi mucyara n'abaginde diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abaginde n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS twakuretera ishomero nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District niryabojo nabishiki kandi ni dena boarding ine unib center na license ya ministry yebyo bwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutindo gwa ministry yebyo bwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibihwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora eya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tire simu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 5 5 nemwe 30 yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire ageshwekeki umugambirizi w'ekitongore cha prisons zo mwihanga Frank Bamwine nagira ngo umuhigo go kuronda umusurukare wa prisons Moses Anguyo nguriyo n'ugugendo misho bwanyuma yo kutera amasasi bagenzi bebana bagaferaho atyo akiruka. Omugambirizi w'ekitongore cya prison zo mwihanga Frank Bayine okugamba mu polisi wisire bagenzi be no byabanabwa n'abanyamakuru ashitebe kikuru cya polisi muri Naguru Kampala nagira ngo maze sanguyo nambi 13 bitana nina bakamabe bakamushanga ari kuteresa umukanda ari yamurumo ecyaretire bakamabe kumurabura kuteresa umari yamurumo nabwanyuma akabakuratiraho babire barara akabatera amasasi agabitireho atyo na wakiruka tuchamunonya era tusaba abamawulire edobozi lino mutuongerezeko ku dobozi ayina information yonna agituwe obajiwe polisi kirabike nti omuntu ono wabulabe akwatibwe atwalibwe mu mbuga z'amateeka nga bwe kirina okubeera. Nabwanyuma Frank bine yajanga ubonke kitongore tibine bugabe bwo kurekura omusibe wena kandi ababara kubanja abantu babo bine kuratire biragiro ekitongole ekyamakomera kyekivunanyizibwa okuyimbula abo kusonyiwa abasibe omulimu gwaffe gwa kuyimbula abo abasonyiddwa akakiiko akasonyi kali mu sseemateeka yaffe atiko ya 121 kakulemberwa ssewabe wa gavumenti
yakakulira waliwo n'abantu abalala 6 abalondebwa pulezidenti beba balina okusalawo obuwabuzi bwabwe ne babusindika eri pulezidenti kwoyo alina okusonyibwa. Omuringo nigwo gumwe omugambirizi w'ekitongole kya polisi omu ihanga ACP Rusoke Kituma najya ngu bakakwata abantu bari kwingana 185 omu bikwekweta ebikozirwe kwetorora ihanga obwo bingi bari kuruga omu bicweka bya Kampala. Emisango najyo tugenda kugisharinga namwe nenge egisinga girimu abantu betusanga nga bayina ebiragalalagala betusanga n'ebintu ebibbe oba ebiteberezebwa okuba ebibbe n'emisango ng'egyo. Omugandi makuru abakristo ba Kitabi Parish muri Bushenyi bahigirwe kwatira abana enshoberwa mu byobwegese kandi ebigambirwa kutongoza ekereziya ya Rwencece omuri Kitabi Parish rukuruga idara rya Hika eri kutebwa idara rya Center. Mukono abakristo muthe mukono abantu bamukama mwena muthe mukono turyombeki aho kwa tugenderire ngo twaba twine abana bitu na munonga abana benyumoko ubunda bo kushanga bazire mutarikwebasa ito bunda barikwebasa twatere habazire abo abana aba bashome ninyushko bunargaha kashaba abakristo ba Rwencece ngo mukwatere habazire bariya kandi cyumwakozire ukuba center lekintu cyamani ndio kinabe bamparpoti yanje mbanza kureba promoted ninga not promoted konka kinabe ndeba promoted ati ndarika kushika mbwenu akachika kabe ataka akaba promoted kuba center kama emyaka 3 karunzwe so hard kujango babantu babuza nkabwana mukuru yarga to komtro bakambuza ngamba sentisha tu umparishi yawe kantu ndebe number 1 tskorera nyenda kusaba ngo omwame promise nabakashiko kawe mukikorere murebe ngweji yaba modo center. Omukoro gubiremo kwirukangiro kombe kishomera amusinge gwekereziya ogwetabirwamo abenkirize zindi kandi nabebembezi ninga bakiri kusomesa nimwizizara nanyangu ko kuba no somesa tukaba no somesa ngo no manya ezra abaisiye kuriya ahizra arwe uyobeje rw'abakustari bonga ubuza kucondo rushanga ngo ubahira amabate kugucakara yone akaba ari umwana w'umukristo banacho tumushiterero mungaro. Abakristo ba Rwencece basimira ruhango kubasya urengo rwa center bakarugangendo n'ingwe zibabembatera kuzaparishi ya Kitabi. Amakuru agasha kwa Ben Muhozi na Jimmy Muhumza. Mwebare abanyamakuru bitu ofisi y'ebyamakana n'abantu mu district ya Kigegwa yeshobanjirirwe n'umwana w'umujo ubahirize nawe Sande 2 bamudorotwire umujogo nateberezibwa okubari hagati y'imyaka 11 na 13. Omwana ogo abuzirweho ababo wena yeta tunta kandi ogwinkirebeka ayi n'oburemezi omukugamba umwana ntumazere nawe obwire bakabanza yakomwa abantu bampara barabekara nawe baseruliriza baburwa ngo bamureta Kigegwa ntumazere nawe kawiki nagwe kimoto ayika twaseruriza twabura bugambe inekizibu mukubaza no kwetegereza Jen Kabasinguzi orukora abikwatirine nebyo maka hamwe n'abana aba district ya Kigegwa nagira ngo bonka office okutwariza hamwe tibine hokutomwererogo habuku bitwe office titwine hokuteka abana banu tube kikuru muno ntusera abazaire babo namakagabo bagaruke mbazaire babo. Kabasinguzi nanjagira ngo town ya Kigegwa obwa hati ejiremo abana abatine kikurata natekateka ngo binje baza kubana baruga omukampu ya Chaka ya kabiri n'umukayire kanu Kigegwa tunekizibu cy'abana bejwire mutawuni abo mjungu akweta street children abana bengi bejwire mutawuni abana banu beina amakagabo beina abazaire baba abamu chonka nka government na ya Kigegwa tuliyo tutahemkore n'obulyo kurole nsonge gitwakikora Emhundano yomaka nayo yajigambaho kagumwe anshonga ekuretera abana binji babura umumaka gabazire babo no yandira kushaba bazire
kukora cyone kikubasika barwanise emihondano yomaka abana bano nibaija kukoma ebicupa na scrap okuba kugyeta n'okukola emirimo eyaleija hari abantu abakubaha emirimo egi abandi abaana bakuruga mu maka gandi abaana nibarugayo hanyuma y'obutabanguko obwingi obuli mu maka gaabo amakuru aga gasha kwa Philip Murangira aba TV West webare Philip Murangira kandi abaziri b'omwana ogwe kumwakuba mwamureba muzeyo mu mwacire amakuru atwazagaruka twumure ukace tugaruka n'amakuru agandi Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaga nemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho noyendebero byanyense birungi ahabwa umwana wawe Kinon High School erukushangwa haruguto rwambara kabare nico kigarukwa mu cyawe bino bwegeso bumutindo bine ona A level omashomaga arts na sciences enshomesa yabo netebana na curriculum mwensya programs zabo nizitebekanisa beji okwika kurunje buzo no kurengaho bakaba basinguzi ombyamagara agabwa nyuma ye class Kinon High School bine ibiciro ry'ibitabo library ejiro bwenje obwo kubuture byo kucondoza abeji okoshomera habwa bonka laboratory erikwera abeji okanga hange bisya nebyoga abashomesa batendekirweje kandi behireyo ahabwo businguzi bwa beji okwandika beji nikugenda omisho Kinon High School neshangwa Rwampara aharuguto nyigendwa orwambara kabare hihi na Rwampara District Headquarters esimu notu mushajoti 2 kinana nemwe cyenda nishatu 13 Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua katinage bampacking iresa hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe na gandi minji.
amashomaga gona nigabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University, Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses, netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugenda misho. Tera enamba z'esimu 0772 9 9 Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's kiss. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Ishomere chebembira gandi gona omunkumi 2026 ni St Karemba Secondary School Villa Maria. Nirishomesa bojo n'abishiki kandi bine day na boarding. Abashomesa batendekireje ebyo kurya no buraro bwabeje bibonire mnonga. Ishomere ryo mu mwanya gweherire ekiri kubasabeje okukora kurunje mu bigezo byabo. Ishomereri riyinde na washing machine ekiri kumanyisa ngo abeje tebari kuteganisibwa koza emyenda. Abana nibegesibwa kutina ruhanga kandi bachebembiro mu kutwara midari yo kushomora imirwo rujamani. St Karemba Secondary School nirishangwa Villa Maria omu district ya Karungu. Kwenda kumanya biri kukiraho tera note umushanju note 5 nkaga na 8 nkaga ni 5 kinana na mkaga. Note umushanju note 4 5 ni 5 kinana na mwenda 24. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your duas be accepted and your heart overflow with shukr. Let resting on rose foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Kuruka yoko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire agecwekeci okubara kwa financial aid omuza sakoze byaro no kutinisirizo bahangazi bwazo omu district ya Rukungiri ninjo muri za sako abo kugira ngo zitandikaho na n'ikigenderwa cyo kubika na no kweguza abari kweguzamo no bakira abari kubikamo kandi ahabwe nshongejo ninjo muri za sako nazugumerwa okwereza abantu loan eyi bari kubana banda ahabwo butebaza. Ebigombe byabikoguze kwetorora ihanga ryona byijwire mu za account z'abantu ezibari kwiguramo bitu bakabura kubika mu sente zabo sakwezi hona zine kizubu cya sente nce zo kuhora kandi obwa bari kweguzamo bari binji bitu bari kushashora kubi nabandi bakanyaga ahabwo kwehora za roni ezibatari kubasa. Mwije mwiguze nabuyanja sako abagiziremo accounts mwongere mubike mwongere mweguze kandi mushashure kurungi mwije mwongere mugure migabo kugira ngo capital base yabo yanja sako eyongere kuhanguha rero kiyambi mwaba aba member kugira ngo ahora abe no yetengera ubuhereza uyije ushange buri readily available. Abahango mbye sente nibagira ngo kushanga ngo okwehorana kukiro kubika kitire za sako nyinji aharutezyo rwo butahangara obwe nyinji zerukurondo buryo bwo kubasa okuhangaramo okuruga heru ya za sakwezo be used to enhance
the lending capacity, which money will be used to grow equity. Nahabwa enshonga ejo okubura kwa financial aid omuri za sako z'ebyaro n'okutiinisiriza z'obuhangazi bwazo okwetorora ihanga ryona. Sako ezi zaza kwehora heru ziine kuba nizitamu amagoba ga pasenti 10 rero kuzihora ba memba nabo batemwa amagoba ga 25 zaba nizenda kuguma mu katare. Mbwene abantu nibane betenga okwegesebwa no kumanya omugasho gukubika. Mbwene abamwe bakizibika uko munyungu naki mbwene nka tutireho uburyo ubu kugira ngo tuzakaburuka okwegesa omugasho gukubika no kweguza. Nintekateke kiri ku kirete cyango no kugira ngo baba batakumanya ubuherezo buruho hamwe n'abamwe kwakure kigambo sako ahora kukimanya. Ejeneroni eyo muntu wagwibwa hicugwereza no basa kuba ine ndijoro nebire ne runninga eri kugenda mu misho konkogire emergency eyiwagira hagire ekigwereze cyagwa mu watacyetekatekiri no yija utangariza enshonga yawe tukuhereza that loan within 2 hours ahabwo kugira ngo no babo ine rone eri ku runninga turukwetenga musingo turukwetenga ngo twaza kukurambara ahabu kuborede nituba twabantu korengana niyo turukumanya ko rukutwaza okucendeze kizibechi za sako zimwe nko mu district ya Rukungeri nke yabo yanje sako sente zabo batandikire kuzifixinga mwamagoba okurga ha sente ezo rukubazibikirwe na za shares is very very strong and it is able to sustain itself in the long run. Gasha kwa Weza Wilfred webare Weza Wilfred twagumizamu n'amakuru obwe turukwegumizamu na netsibo abashubuzana munonga abibijwaro zete za hijab na namakanju batandikiro kwetegurira kiro cha idi okwenda gucaza kwirira hihi binji baye tunjiremo ebyo kujwara bo abari kuguze bijumana na chakara nibajya mu season eji ebireta rumusende. mu katare ka Central Market mu Murembo Rwambara okutwariza hamwe kurya abashobozi sente zone zoyine to kubura kugendana no mushuburu na munonga cyaye kombi kwatirine no kuseburuka abashobozi abinje butwacagamo nabo abari kuguza ebijuma ibintu tuguzaje cyandikira aha ntandikira micungwa ne 510 apozi ni 55 emiyembe ni 10 abantu bajangwa babwire bwo bisibo manti sera tuguzaje obutunda n'umunana 10 ngo kumushabonira bo abacakara baguze imishuburo nk'emiceri shukari sabuna makorone engano buto omunyu nebindi bagira ngo emishuburo emwe eyongere akasente mbire nko ebire byahwire engano ekaba ikomwe twari 10 mwenda n'icwe ungande atenganishwa rikiremu yegure bitwine mutwaro 8 n'icweka na 8 na kakaga kurigiraho wagigura abashubuzi no manya abashubuzi tubakashanze ubunga bukabwazo mutwaro mukaga unkate mutwaro 5 n'icweka no wasokura kilo 25 zo buhumbi umonyo ngugugira yigura of course umonyo kargo bukaguryo mutwaro 2 mutwaro n'icweka unkate umonyo kaza yigura kuma y'cyabiri n'ugure mutwaro 3 n'ikindi mutwaro 3 n'inkumibiri umuceri nagwo gushumire mukake kagwagira mutwari 10 konkati gubyo mutwari 10 n'icweka ande bindi byo bikirinka burije sodas amezi buto nayo by the way naye ekashumaho kake ekirinka beya berho munonga kucyeka ombijwaro mama Shakuru nkomo umuri aba bantu nagira ngo emshuro bagiresera ombwinji obarukonja kwetegura kiro cha Eid aiturgambira agent tubara esabiti estakurenga ibiri necweka okwikakireki. So abasinamu assalamu alaykum wa rahmatullah happy Ramadan ate yidi ebulayo ndoza weeks 2 mujje tubawengo tulina engoyo kuva ku mitwalo 2 okutuuka wago kati ngeyo jean eyo kaje ya jean tusobola jiko okuva ku mitwalo 10 okutuuka ku mitwalo 15 tulina habayo okuva ku mitwalo 15 okutuuka ku mitwalo 345 tulina ngazino tuyinza kuwa kwa 25 okudda waggulu tulina engoye nnyingi emiwendo tinama kuva ku mitwalo 5 okutuuka ku kakadde engoye tuzirina so buli omu alina akasente jangu tujja kuteesa tukuwa olugoye mujje temubula kwambala ku celebrating Eid very smart
bagambe mukagundi bahaji abayina hakize nya bane mujje tulina bawe ebifaanagana ng'ekanzu efaanagana ya namba emu efaanagana ya namba 2 efaanagana ya namba 3 mujje tubawe engoye okushoboka kutaza hamwe muri Rwanda nabwo tuturere biro bikuru muri Freedom muri lista na n'ibindi byo kutaza hamwe byo gukiringana kujabashuza cyako mupatne by'entambura yo gavumenti yazo kamisiriza abanya-Uganda bucyo kino mu guteka akwantu manyamasha na mnogo mahanga go baharabu Iran Israel hariyo taro abafatizi n'Amerika akwantu amachindo gamwe batese gatane binike konka gavumenti ya Uganda yahamisiriza abanya-Uganda ngo bucimwe bakino mu guteka kuruwera indati gose na siranse mu Gideon aho mu Rembo Rwambara webare senyomo Gideon aho muri Mbara bwanyuma yo kutongozaho kwa project za Usmedom district ya Kamwenge abebembezi bino kwera rucera abo butagira ubushoborozi ubwo kuzukomera hamatindo ekitongore cha Usmed kikombeka project omutawona kanso ya Nkoma Kataryeba na n'umugombore ya Nkoma mu district ya Kamwenge ahabwo kutuze mpunji Ivan Kunhira omwebembezi omchange kinagira ngo kutandikaho project inkezi chwerire change changa chabo na mnonga okezaho oburemezo obinji barevine abikwatina projects ndi yabo ikisaji yabo obwe bale mu Uganda Premier League so mbachikozesa ntutunga akasenta akutuyereza na ukatufoye kutuyambaho then also center hiyo abantu bakamanye ko tubombekira umwanya gukora mu mbaga mane kugondezamu baitu cyatambura mpora batuntsima ruhanga kantsima government yetu NRM hawa program yenge ya ismide batwayire projects harmu resource center akatare tax park countdown clock na jirango ezona zibire enshonga mpango otireho nekizano cyo kutekateka nchikongera ntasya yo mwanya tineho amwana uto training akoleza machine ejo kutema kanyazi then ndandikese haba haja nkichafamu nuko umakanika amanya kujikanika machine ejo so roughly ukugita ubona na cleaning n'ukora byona katu 2.2 millions abantu baganyirwamo abasemi ko baganyirwamo kana baganyirwemo yo kubanza ni government itonga town council egika plan yaitu yo kurora ngo town council yemereta kutunga emisoro number 2 abataka by improving about business abukuba ati kugana ku central market abantu bona bakorama ibahano ko makataria town council watu chikomena arabamwe abarukuru mukataraka akombekire ntibagirango embera omwanyugo ekahinduka yayongera okubanunji mbere kuvuga kataraka katandika ikaba mirongo yabo kuba bakazi bitu bakabona imirimo nitwe twabona imirimo nene rero icyo cyo kirimo amakuru enyuma ho tukaturiombe baho tukaturiombe baho nkati yakizire ekitongore cya youth made kikatwombekera kakatare na Franka kitiremo mukono ni mureba twena turi tubonire tunyirire abebemiti basima entunguka erikweyongera okwija omuchangechi nabashaba nabatura konja kwataje project ezo ezirikuretwa government amakuraga gasha kwa Anthony Atwine webare Anthony Atwine chiri omakuru Agacencwire kandi no basa kutukuratara aha social media handles zitu nka YouTube, Instagram, TikTok, X obase kweyongera kureba amakuru aguturukuse na nebindi ebyo kushemeza katugaruke tumureho tugaruka na makuru agandi The Antony School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habo amashomo ga certificate na diploma ombunasi obzarusa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gan mashomo ga teknolojia kumwonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri
basaries zikiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Best friend ni wa fe emuteni yo ya dala gamba ti best friend ni emuteni yo ya dala nyo tutandikidde Kampala ne tugenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van nawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Makobore High School Rukunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona erevo nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba w'omugasho nyensya nirishangwa Rukunjiri municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina 5 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga 5 nina makumyana. Otaferwa mama nukokusana mukubana agira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane chito chikoka kandi zukaba kubana aribo umwana we nana isuka umusayigu yagira miso gukurikana asesha abukurika ngumwana we yagira miso gukurikana kora kina akora utaka kebwa kandi zukumnyaro wanje mari kujanti activist ni hinda buri saha emone chweka zo mwabaza wagira misuka ntandika kuri jimonoka isuka ngono za kubene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu in VJ Rama the fantastic mafras tura kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi bukura polisi nugira miso nukaga nonja koreka unotina munyana wanje ngamanti ekitunjwe cyoka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you. Goma activist ni that oh emazaz guilty. Orwokubanza generally ningashi omubuhangwa ko kutukireba fatilite narishi okugirenda ni kucendera omukazi yarenze myaka 35 ahabo kuba amahuri quality yago nago necendera no bwinji ni bucendera abo kwantuma yangu omwana yaza kuzagwa nazagwa ine millions nk'itano z'amahuri konka yaza kwika myaka 15 nigabagabire broken down konka je natural process so gasigaragani kamagana 500 so ago 500 so buri kwezi nihagiraga aba recruited ngamahuri nk'ikumi yego so buri kwezi nihagira amahura gaba ready kongo ndyago mahuri limwe nibyo rirakure rikashora ikitweta rikaba right nibyo riratwaje.
amanywe mbeba rutabashuka mbere rutabashuka otaferwa rutabashuka n'ebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba rero ni watemba basa inakutia onesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishiri uno mukazi bambi ariho umukazi ari kunuka icyayi barakuriya takuzagaraka noma wimbase kwata okora kasho mukeka gw'abagenyana ukoraho nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani iki iwe entebe nashitamaho ko narawa na leta akaceka nakataho nabyamaho nakora umushango iwe shono sitama mukeka ugaruka sitame na ntebe ibe ne box kireka nonda gufata rwiriwe omuzano ogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na Sande shayishatu z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza n'urwa kabiri shaha mwenda n'ishicweka zihangwe Makuru agacencwire ageshicweka eki umureberezi wa Ankole Right Reverend Fred Sheldon Mwesugwa kandi owabayebembira umukoro gwo kuzika umugenzi Canon Joseline Kemeremba yamusima ahabwo kunde dini hamwe na nokora abantu ebirungi ogu yazika mu cyaro cyakaguhunzya omurubaya omurkashadi omu district yambara aha mukoro gwo kuzika Canon Joseline Kemerembe Bishop Sheldon Mwesigwa yamuhera obujurizo kwabira ryo mukaza rugamba mazima kandi wo mwekambi shabahori abandi gucyara tugere mu mego witu gendo nakwe kunabire kireba ntachi kaboke cyo kurebera kuri kareji y'abantu mu rugero kwikiriza wakora na mani ukamana akira mu muntu wa mani wo muhendo akagumishiriza kangire biri yamani ukamukama yamumusya yamuyamo muntu wa mani wo kutangaza yamanya president yako utaniye kwa basiku oguhona bire namanywa munongo mbintu bibyo butegeki obwa kabaho kansara kandi abira ari nkunzi y'ekibina cya NRM simarhanga webichonje mukamarhanga kuhereza abantu be kandi abira irukundo abira inamazima twakugira amazima kikabe kintu cy'ubungi ogu yasiga bijukura umushanju abashasha no kufa kwa nyine nkurubo kandi bamugamba nko birayijiro kukunda umwana owu Canon Joseline yabase occupied with joy and happiness. Kaka complimented biblical love. Her love echoed through acts of kindness. Kaka embodied 2 Corinthians chapter 9, verse 7. As a cheerful giver, Kaka would always make time to call me weekly at school and ask my namesake, how's your wallet? Or let me buy you a coffee. Not only did she give monetarily, omukamwana yayereko kutino ko arahangara tine nyina zarowa kugira ngo abira ryo muzire kandi abira bahangi no makawe niba nakora ko mwana wanje ati ni manyaro nadakushobize ati wari nadakushobize ati nadakushobize atongane kushaba omkunde atarubona abo. And I want to promise today this fast is for the ladies. Ninja kumani wirunat, ninja kurebera mpaka akandaga n'umwana w'ondijo Philip benimwe birona dyashobize. One time akampereza whole privilege in a good hotel genda olimere joyagala obeerawo ku office obulungu bwenkuwadde. And sometimes the luck comes when it has not come on the same exact time. So hagi nsabo nziriremu. banywani be bebembirwe Stanley Katembeya nabo bahaye kutonzya kwabo. Batino mushikaragenze wagenda tinkumanya ndakurateho wene kuna kushanga ngambira ruhanga utuyiganda mu kana sikere mu mwatka nawe yicara kwe kujya gutambira
etakasisikira ubwo mucyara kana na supplying ebyokulya by'amahiri na Robert nanisha bwemererwa kulira Robert wena wakagumayo na hata kibayo Robert mwebale aba bakatebyo bingi by'amahiri amahiga kibagatine sente bagumana batebyo kulya icyo gutuma mahura bwarga on ministry and veterans. Nze ndi Muslimu amwe hati jozirinze kanoni naye watuuka ewaffe jozirinze abamusiramu. Omugenzi aferira emyaka nshanju y'obukuru kandi yasiga omwana omwe n'abaijukuru mushanju. Amakuru agasha kwa Elias na Evans Tarema. Mwebare abanyamakuru bitago n'amakuru g'obusasi kandi umukama umugenzi amuhereze cyumuro curunji twazo mu makuru ag'ebyemizano timu ya Ruto Matawuna Council ezinjire yakagonji na goremwe ahariziro okwangura impaka z'ekikopo echambara district DPC Cup omu final ezanirwa chicha bwizibwe. Twination ngibiri mukama ndio nozo mwishengero hora ensonga y'abasigazi the youth ekyakabiri obutabanguko mu maka ebintu ebyo mukama nje nibitubobonzo mutwenka polisi ubire kwenda timu zinga esikompiti nyiro mupira ikumerebwe yewe timu niza kukira mutwara abiri Rwanda DPC n'abantu gavumenti yitunuberaje obusinge bwe turakoreje kandi twaraganise na president byaraganise gakora abantu bitu gagumiza mu misho elizo watu organizinga tournament yakweta DPC tournament cup etenezanwa elizo watu atuge mu finals ahabwachi tireho cyo kintu one no kumwekinga shuwangu polisi yakwatagana na community twa turifiti turukwereza abantu baburije arho afande owanage bisomorozobere kare amakuru agacencwire aho nho twagahendera kandi wabanaga kuseho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian orumo rw'obonero kandi twendeze kurara kurungi makuru ne kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. Abakozi ba government mushanju bakwatwa babero babuzamisho ahabwo bushomankuzo mu rubanda okuziterera emyanya ya government eya irrigation kwatandika muri Kanungu emito y'amakuru yabane kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba ne kushibwaho